Yetkende söz negi sonuçta. Alpa uzayda gehtarda 170 Eksparset kayrak özü Sparset 100% kayrak Anı tut yerlerge bayağı ayla joktan yazatan getir. Alpa ne koşuyor ki? Bunu adı arpanın söyledi, arpanın hektarına bir 150 kilo, 170 kilo söyledi bundalı. Arpa ne 250? Ne ekon ayırması var mı yok mu? Ayırması çok öyle, dandar jığılı. 250 kilo söyledi, dik çıkız parçaya su yok koklar. Yok, bunu Rusya'dan gelgende otalıyız. Rusya'dan çeşik gerek getirme. 150 kilo çek. 250? 250 çetse ne olur? Suyu kokar. Arpanı mı? Arpanız koyulatta bu suyu kokar. Bu 12 yılga çeyin jüret taka. Yok, o şunu ayıp tutmayın mı? Arpa 250 kilo şaşırıyor. Bunu sen 150 kilo da tutmayısın mı? Bunu 150 kilo seviyesi, arpanın 150 kilo seviyesi. 350? 150 kilo. Ekonomen ten egiliyor. 250 kilo. 250 kilo seviyesi bunu kısıp salat. Ekonomen ten 150 kilo ne egiliyor? Mestada çok kaladı, çok okuyor. Ya. Ekonomen ten 150 kilodan bulu oşunda. Oşunda arpanın suyu uragına çıkart, arpanın çöpke uğurlaslar canlılar. Arpaga urbaysın. Şunda 1 hektarga kança egilet budan? 150 kilo çeyrek. Arpadağı 150. Oşunda ortada 300 kilo şaşırıyor. 7 eksenlerle var, bunu eksenler 150 kiloya çeyinli eksenler bot. Bu da arpanın. Teng mi teng? Bu kaktık da özü. Bu Rusya, bu Költükü. Skolda özü şunda ürün var mı öndürgön? Ürün var ama. Çoğun ürün var. Bu Sparset Eko ten 85 bije, 190 bu. 90 bu 85. Ha bu Rusya'nık 85. Bir жылда жақсы қарап суы болса қанша береді? Su бере тұрған болса, суны жөне қылдыратып эле, көлдөтпөй, шөп суарсаңыз 3 euroсы екен. Бойы 3. Бойы 1 метр 1,20 машин шығады. Бедеден бийигирээк болобу? Беде дейін алат. Анан бедениден 300 пресс алсаңыз, бұдан 400 пресс аласыз. Бұл көбүрөөк берет. Көбүрөөк чайлайт. Беде плюс бұдан вообще мал көрсеңиз дагы, вообще тоюмду болот дагы. Вообще Kaloriyası çoğ көбүрөөк bundan. жемел екен бұл почти. Bunu жеген малыңыз бедесе деңиз вообще жебейт екен. А беде канча? 250 екен. Бул да көлдүкү? Бұл 46 екен. Магниттен өткөн да. Eksparset 3 kilo alsa kança kılp beresiz? 300 kilo. 200 сомдон коюп беребиз. Сол өзү шаарда кайерде турасыңар? Ярмаркадан башка күн. Фуркатта место бар экен. Фуркатта? Анан ал жаңы айда үйдөс крат бар. Босалдыр бере алмайт. Sparset дегендер, эгем дегендер болсо, экранда номерлери турат. Көлдүкү, анан Россиянык экен. Көлдүкү 90 сом, Россиянык 85 сом. 90? Беде 250, карабалтаны той. Бул 90 сом, бул 85 сом. Көл бул Россия. Sparset жөнүндө уктуңуздар. Тоюмдуу дейт, калориясы көп дейт. Анан сулуу жерге эксе 3 жолу урулат экен, кайрак жерге келсе 1 жолу урулат экен. Бою 1 метр ашыгыраак. 3-5 март күндөрү ушул Ош улуттук драма театрынын алдында бул жакта аталышы Агроэкспо Шелковый путь деген жарманке болуп өттү. Ал эми эртеге ишемби күнү 6 мартта Ош шаарынын Борбордук аянтында мына ушул айыл чарба азыктары, тамак аш ушундай жарманкелер болот деп буга чейин шаардык мэриянын басма сөз кызматы кабарлаган. Анда ушул жумуртка, кыскасы күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азыктардын дүңүнөн ушул сатуучулар сатышат. Фермерлер өздөрү да келет. Андыктан эртеге шаардык мэриянын Оштун Борбордук аянтына ярмаркага келсеңиздер болот.